Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan. Savum деген сөздün leksikalik manisi bu tıyılu. Tıyılu dep koyulu. İmsak dep koyuyor. Tıyılu deyli. Mutlak tıyılu birok. Bir adam süylöydөн özünü tıysa anı da ile orozo dep atala veret. Jol basılan özünü tıysa anı da ile savum dep atala veret. Misalga ıyık Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mitip aytkan. Faquli inni nazartu lirrahmani savma. Sen aytqının albatta men Allah üçün savumdu, başkaça aytkanda süylöydөн tıyılууdu emне кылганмын, назыр кылганмын деп айтканың дейт. Мына бул аятка назар салып карай турган болсок, savum деген сөз бул süйлөydөн өзүнү тыюуду айтат. Чүнкү ал эми терминологиялык мааниси төмөндө китепте дагы келет, бирок бул жерде деп айтып кете берели. Орозо тутуу ниети менен чыныгы таң аткандан баштап күн батканга чейин жеш ичиштен жана жынстык катнаштан тыйылууду эмне деп коет экен? Орозо деп коет. Саум, орозо. Аят, хадис, ижма менен фарз болгон амалдардан, достор. Аят менен силер Кур'анда билесиңер, Бакара сүрөсүндө Allah Teala emne деген? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhallezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum. O imandılar, Kuday Teala'ga işengenler, ahiretke işengenler, paygambarlarga işengenler, silerge başka ümmetlerge orozo tutuu farz болгону сыяктуу силерге дагы Ramazan ayında orozo tutuu farz kılındı деген ayat kelet. Turabı? Bakara'na sizler köyüңөр kары келерсиңер. Бул аятты билесиздер. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы эмнеси бар? Хадиси бар. Жанагы Buniyal İslam ala 50 деген hadis бар. Андан тышкаркы дагы хадистер бар. Ал эми ижма дегенибиз бүт ахли суннат вал жамаатты бекем тутунган мужтахидтердин бардыгы бир добуш менен Рамазан айында орозо тутууну эмне дешкен? Фарз дешкен. Түшүнүктүүбү таксырларым? Ya, orozo tutu hicri yıl sanağının 2. yılında farz bolğon. Kançancı eken? Hicri yıl sanağının 2. yılında farz bolğon.